Halo perlo bro te la kham slam ngam yo chu ban hikai kuno ba pintem ya ka la ne ki gitar tutorial te mentah kane ka por ka bakan deng ko ban hikai ti ko we ke jing roi gospel kata ka de ka jing roi parang la ne ke english gospel song ka ba ong you are my strength when I am weak kane ka jing roi ka long ba sukna thado kata kata ngai skam ba kan kane ka jing roi ba baro ma pi pi sunat la da pitem kane ka jing roi dengan hikayat pi mentah ka ngan hikayat pi ka ba kam special mentah ka sini namar ba ngan hikayat pi nauki umbasuk hendrai kumno pat pincenya kesur kumba kiwe kicen mo be mentang la hikayat pi kumno pincen sur kumo nang nang ne nauki hajin cha nauki ji si di te katu ga de garau jong u ki ji mo te kumno pat pincen ya kasur pincen na kawe kasur na uki na we uki cha we uki kumno pincen ya kasur dengan hikayat pi menta te te kumno ka biting ro ani hikayat pi pe kana ka biting jong kana ka jing roi ka de kumne ning kong ki de benante ji ning kong na uji dau dau chen hau di dau hau si kade benong kumta minta ke koras ban pi kwa pentem tang sempel ro kala long pitem tang na upiji mendon kam bancen hakino kino kiki ndai menta parang pa iban hikaya pi no ba pincen sa hawi ki pa pa kum kane ka tanya ni kane ka de normal mo Nya ko ka sa ba
Kalau kau basuh sia, ningkong pat ka normal voice ne ka sur ke ban long ka sur ke balak dah lada kalau kau nepi ada yang kuat ban tem tang na uwe kiro kala long tang siki rei la ka ba kam tu tenat pat lada pi tem lada pi tem na uji na usti te na udi wan biang ha u ji te ka koros pin roi chisin nang ne na ka koros pin roi chisin na ukiji na urau jong kiji te tin sa shen na ka sa shen pada ka second part ane ka part ka baar ha uki again p a e d e te a e d pe ngai jesus pe jesus au e la ya Lamb of God, Lamb of God, holy is your name, Jesus, Lamb of God, holy is your name. Kada kajing roi lada kamtam lada pia roi lang bat ki samla kente lana ki perlo kente dan roi lang bat kente bat sendrang kalau kebat sunat adu kata-kata bat kamtam enda pila chen na kawi ka na wi ki cha wi ki bat na kalau kene kamtam enda pila chen na kawi kasur cha wi kasur gen de lada pila tem uji mo normal untuk pila roi normal untuk de pila such sin ban sim namar kalau kene pin roi chisin ya ka koras ha upiji akara jong piji de pin namar ka koras ane ha roi arsen de hakaba arsen pat ngin chen no ha upi again belong kumta te kalau kebat sunat ada kata-kata tesa ya praktisan kena amar baik dengan kai dengan hati sin minta baik kumba syubu no ne ka korosan ne kadai baik ji kadeka cross ke paningkong te ke cross ke arpan sim sa hone ege
kalau bro saya praktis saya kena kajing rai kuno ban redeem ka haji saya kena kajing rai kena ka ban redeem kalau begini way long down 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 up down back down 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 up down untuk kalau dalam sistem step kalau kawan benar. Kadai ini kong kata kaya jang kane penya kane ka redeem kalau besuk sia nama tolong be down 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 up down te kiwi hangne kalau down up down tang sien tang bahasa ni kene tang bahasa hausi ta ndai kiwi pat kiai be down 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 Tip sindrak itu kan up down 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 up down kan wan kasur ting 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 untuk sindrak ukti kenapa kasur kan wan bah